Yebo, ingane zawethu impela sifuna lapha nakumculi kaMaskandi uKhuzani ke Ndlamlenze Mpongose njengoba ke engavale kumlomo ngomsebenzi omuhle we-security elisebenza khona phana ke e-East London ke airport ngenkathi ke ebobamba ke indiza ebuyela ke esifundazweni ke iKwaZulu ke Natal. Mafowethu ngaphambi seligibela uludaba ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke imbuso seri MTV sithi nje masaqala ngani channel ihake wenza kulungile uciphize subscribe ina notification bell cause sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha uKhuzani ke umfu kaMpongose njengoba ke ebekhona phana ke esifundazweni ke i-Eastern Cape ngenkathi ke beyobamba ke indiza ke ebuyela ke khona la esifundazweni ke iKwaZulu Natal. Bafowethu impela uKhuzani uthema ngabe efika phana ke e-East London ke airport kwadibana ke nalo ke i-security. Wow, impela ke i-security lathi cha bafowethu ke anikwazi ukuthi ke negibele ke engagibeli ke uKhuzani ke Ndlamlenze Mpongose. Ngicela ukuthi ke impela ke ngiboleke isikhathi senu ke engiqale ke ngiphelezele nalo ke iqhawe liyongena phana ke endizeni kube umuntu ke wokuqala ke ozongena ke phakathi. Hayi ke bafowethu impela lona ke i-security bese liphelezela uKhuzani ke liyomngenisa phana ke endizeni ke njengana umuntu wokuqala ke ozogibela phana ke indiza. Hayi ke bafowethu impela uKhuzani ke akawuvalanga umlomo ke ngalo ke le security lothi wow impela ke yabona ke lokhu kuyaqala kwenzeka phana ke empilweni ke yami. Hey bafowethu impela ke sinjalo izindaba ke ezehlele uKhuzani ke Ndlamlenze Mpongose pha esifundazweni ke i-Eastern Cape osukwini ke lo namhlanje. Kodwa thina ke simbosa sethi MTV bafowethu sithi njake sidle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.